ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulit ke Jorabat Police Outpost saksi sajan kilayo ban kemno esan ngot kibril ya ke bala keno bagi ladon kiti ban shalan ya pisa thok agi thain khaput ribhoi bat Assam. Katkom ke khubor bala yo lum la yathu bagi pulit jo ke Jorabat Police Outpost hadin ke jingyo jengtip ke batikna kila pelong ke jing upshrip badai kani ke por bagi layo ban kem shwa ya argut kibril na khandai mer baridwa bukan thup yu Haider Ali Joymal Abidin kibadai na kashnong pani khaiti boko ringkat kipisa thok kibadai hagilut sanspa dingka la antat ba kipisa thok kablayo ban kurup agani kesi kalakot shakumba khat arlak tam nagawai kali kamai sumo kabodon yu number AS01HC8759 kabla penen kam lagi tegi runar hadin gajing tokit ya kitegi argot kibla syakem kila phla bigidang don skiwai pat kibodon kiti hagani ka kambe an bat lingba gajing alam lenti jang kini gi argot kila yo ban kem skiwai pat ki bakan thop yu Saiful Islam ubadai na phapra tuli darang ka Joyman Begum na kasnong keling ribhoi lem bat igawai ka long kame khasi blatip kum ka therina so padang na kasnong khatwai mer mausmai ya gini gi bla sha kem la pengat no ai kendon ai gi boper balara e ki sha Lokra Central Jail.